लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जून की तांकुन नोंगमाइजिंग निमित की खोमजिनबा पाउ ताबिरसे अहानबदा मरोइबा पाउ आसाम दा हाई स्कूल अमसुंग हायर सेकेंडरी महिरोई सिंगी मार्क इवैल्यूएशन की मतंगदा मिहुत मापन मापन साबा अवांगबा थाकी कमिटी अनि सेमख्रे कर्फ्यू थुगाइबनी हाइबा पुलिस ना फाजिलुबा मियोय अमा सिखिबगा मरी लेनना सिलचर रोंगपुर दा इरांग थोखरे राहुल गांधी की मपोक नुमित ngarang जिरीबाम कांग्रेस की माइगेदगी हैंड सैनिटाइजर हिदाक लांगथकना चिंगबा पोटलम कया यंथोखरे लेबाक असिगी ममिंग लेरबा लमजेलोय फ्लाइंग सिक मिल्खा सिंह लेखिद्रे कोविड की अहम सुबह वेब थुंगलरबा याय हाइना एम्स की चीफ ना फोंदोखरे अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय लिसिंग अहम वचांगा हुंबुद्रामाथोय कोविड की अनोबा केस थेंगनखरे लाइचर असिना ngarang मियोय निफु सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग मरी चामगा हुंबुद्रा निपान सुख्रे हौजिक मपुंगैबा पाउ ताबिरसे आसाम दा हाई स्कूल अमसुंग हायर सेकेंडरी महिरोई सिंगी मार्क इवैल्यूएशन की मतंगदा मिहुत मापन मापन साबा अवांगबा थाकी कमिटी अनि सेमले आसाम दा हाई स्कूल अमसुंग हायर सेकेंडरी की फाइनल परीक्षा कोविड नंबरम ओइरगा परीक्षा थाहन खिद्रबा मतुंगदा महिरोई सिंगी मार्क इवैल्यूएशन की दमक तोंगान तोंगानबा कमिटी अनि ngarang सेमख्रे डॉक्टर ओलोक बोरगो हाइना हाई स्कूल अमसुंग हाई मद्रासा परीक्षा कमिटी की चेयरमैन ओइरगनी अदुगा प्रोफेसर दीपक कुमार शर्मा हायर सेकेंडरी परीक्षा कमिटी की चेयरमैन ओइना खनख्रे मिहुत मापन मापन साबा कमिटी अनि असिना चेयोल अमगी मनुंगदा मखोई की रिपोर्ट पुथोकनी कमिटी असिना पीबा प्रोसीड्यूर मतुंगिना महिलोइसंग सिंगदगी इवैल्यूएशन तौरबा मतुंगदा सेवा अमसुंग काउंसिल दा थागटकदबनी हाइरी अदुगा जुलाई की तांग 38 की मनुंगदा रिजल्ट हाइदोकलगनी पनबा याय आसाम की कैबिनेट मिफमना लौकिबा वारेप अमगी मतुंगिना हौखिबा जून की तांग 39 दा राज्य असिगी एजुकेशन डिपार्टमेंट ना तोंगान तोंगान बलुक कयामरुंग फमिनारबा मतुंगदा मैट्रिक अमसुंग हायर सेकेंडरी परीक्षा अनि असि कैंसिल ओइरे हाइना लाउथोखिबनी कर्फ्यू थुगाइबनी हाइबा पुलिस ना फाजिलुबा मियोय अमा सिखिबगा मरी लेनना रोंगपुर दा इरांग थोखरे सिलचर दा पुलिस ना फाजिनखिबा कर्फ्यू थुगाइबनी हाइबा मियोय अमा सिरे कर्फ्यू मतमदा सिलचर रोंगपुर कोराती ग्राम गिनी हाइबा मियोय अमा महाकी दुकान हांगलंबा थेंगनबदगी रोंगपुर पेट्रोल पोस्ट की पुलिस कांगबु अमना महाकपु फादना पुखी बाबुल बोनिक कौबा मियोय अदु पुलिस स्टेशन दा पुरकपगी मतुंगदा मसा नुंगाइरक्तबदगी महाकपु पुलिस कांगबु अदुना अहानबदा सिलचर सिविल हॉस्पिटल दा पुखट के हाइरी डॉक्टर सिंगना मियोय अदुबु अमोक सिलचर मेडिकल दा पुननबा हाइरकपदगी मेडिकल तमना पुरकपदा महाकपु डॉक्टर सिंगना सिरे हाइना लाउथोखिबनी थौदोक असिना मरम ओइरगा खोइसाउनरबा लैकाइगी मियामना रोंगपुर पेट्रोल पोस्ट घेराव तौखि लैखिद्रबगी नुपीना फोंदोरकपा मतुंगिना बाबुलबु फारबा मतुंगदा फु चैबा तौदुना गारीदा हापकटखिबनी हाइरी महाक्ति जुम की मथौ ताबा चिनी खरा लौरुनबा मसागे दुकान हांगदोकलुबनी हाइना महाकी नुपीना फोंदोरखि दुकान देगा खुले একটু চিনি নেগা আর এমন সময় বৃষ্টি হইছে আর একটু তালাটা খুলে ঢুকছে একটু চিনি লইতো আর এমন সময় পুলিশের গাড়ি ঢুকছে ঢুকিয়া যেমনে খুশি মাইরা আর গাড়ি তুললা লই আইছে थौदोक अदुना मरम ओइरका खुदकता कासार की एसपी भाईबब चंद्रकांत निम्बलकर थुंगलखि अमसुंग मफम अदुगी इरांग नमथखि बाबुल बोनिक कलोइना फामी नखिबा मियोय अनि नदी बाबुलदा फु चैबा तौखिते हाबिगी वाफम एसपी ना फोंदोकलदुना थौदोक असिगी मतंगदा अवांगबा थाकिति हुमबगी थबक चथरगनी हाइना महाकना मखाताना फोंदोखि কৰা নাই তেখেতক কোনো असल्ट কৰা নাই কোনো পদ্ধতি কোনো হাৰাশাস্তি বাকি কেটাও কৰা নাই এখিনি আমি হাকি আৰু এখিনি লৈ আছো পুলিচৰ ফালৰ পৰা তদন্ত হ'ব ইয়াতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা ম্যাজিস্ট্ৰেট ইনকুৱাৰি হ'ব তাৰ পিছত যিখিনি ম্যাজিস্ট্ৰেট ইনকুৱেষ্ট হ'ব লাগে আইন মতে তথা पोस्टमार्टम होब लगे मेडिकल डॉक्टर से करिब एखिनि गुटे निरपेक्ष तदंत असल सत्य तो निश्चय उलाई पड़िब जितु सत्य ओलाब हेतु आमी हे मते आयन संगत जिखिनि प्रक्रिया आछे हेतु आगबारि गछि राहुल गांधी की मपोक नुमित ngarang जिरीबाम कांग्रेस की माइगेदगी हैंड सैनिटाइजर हिदाक लांगथकना चिंगबा पोटलम कया येंथोखरे कांग्रेस की लुचिंगबा राहुल गांधी चाही यांखै माथोय फारकपा मपोक नुमित असिदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ऑर्फेन होम्स डिफरेंटली एबल चिल्ड्रेन होम्स ऑल एज होम अमदी मद्रासा स्कूल सिंगदा जिरीबाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की इंचार्ज ओइना पुरीबा ए बद्रुर रहमान स्पॉन्सर तौदुना जिरीबाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अमदी
Jiribam Minority Congress Committee ki official singna hand sanitizer, masks amati hidak langthak sing yenthoki. Institute for Children with Disabilities ki ex-secretary Oinam Anita Nahai, MPCC ki secretary Oibetanatana, Jiribam ki in-charge Oiriba Bahadur Rahman Amadi, Mahaki Kangbu Singna Laktuna, staff sing Loinana, Angang Singidamak Chana Taknaba Amadi, Sel ki Tengbang Su Taurambagi Damak, Harau Tayama Pongdoraki. Yenthokpagi thoram asida A. Badrur Rahman, Secretary MPCC in-charge Jiribam, Muhammad Jalaluddin, co-opted PCC member, Tingkhol Haukip, Kangnu, former chairperson Jiribam Municipal Council, Abdul Manan, convener Jiribam Minority Congress Committee, amasung atay Thaumi Singh Sarugyaki haina JNN gi pau asina makhatari. COVID-19 pandemic ki matam sida Rahul Gandhi ki birth anniversary ki mari lenana MPCC ki secretary duga Jiribam gi na in charge wina lebi ba khogi Badur Rahman masamak amadi mahaki kanguna lakpiduna mafam sida koi laiba koi staff sing angang sing kai puna maki sana na bagi damata koi commodity essential koi commodity pochai khara mafam sida pibiramba loinana koi cheng hawai thau thum danatana case wina pibirabagi damakta koi NGO gi maikai dagi ai shama wina Manita Devi ex secretary ishamangna mayam gi mochilaga MPCC gi secretary Jiribam gi in charge buju Thagat to phongdok se bolen to bin khang ucher Laibaga sigi maming leiraba lamjeloi Flying Sikh Milkha Singh Laikhidre Flying Sikh haina mingthol phangkhraba Laibaga sigi maming leiraba lamjeloi Padmasri Milkha Singh Laikhidre Haukiba Jungi Tangtara Nipanda mahak Laikhidabani Laikhidaba matamda masagi chahi 34 sukre Mahaki machanupi ahum machanupa amma laihori Asian Games tagi marirak sanagi medal lauduna Lebaga sigi mingchet purakiba lamjel masanada mapa laitraba Milkha Singh da Padmasri piduna ikai khumnaba utki Indian Army da thabak torami honorary captain ni Bharat ki volleyball team ki captain su oirambi mahaki nupi Nirmal Saini COVID-19 na maram oiraga handakta Jungi tang 16 da laikhidabani COVID ki ahum suba wave thunglaraba yai haina AIDS ki chief na phongdokre Bharat ta hojik chatliba COVID ki ani suba wave asigi matungda ahum suba wave ama chayul taruk tagina nipan phawbagi manungda thunglaraba yai haina All India Institute of Medical Sciences ki Dr. Randip Guleria na phongdokre COVID-19 ki Delta variant ki handak olakliba anoba Delta Plus variant asigi matangda palladuna virus ki sawong hongliba asigi matangda mamuttana tijanbagi tangai fadaba lai haiki Hojik yamna kanamak sandogliba Delta variant asi sathiba makhalni haina mahakna makhatana phongdokhi panbayai coronavirus ki Delta variant makhalasi awang nongpok Bharata ahanba oina Mizoram amasung Manipur da thengnare hairi maramasina laingangna piba chatna kanglon sing ataisu hena chaksinna ngakpagi tangai phadaba leire Silchar Medical College Layang Sangdagi ngarang numidang wairam pung 5 da thokiba COVID ki update matungina Layang Sang asida COVID laichada sina maram oiraga mioi ahum sikre laichada sina layang duna leiba active case ki masingna chama ka kunthra ma thoini masigi manungda 93 na ICU da 13 na ventilator da aduga mioi chama ga sumna anina oxygen support ta leiri haina Layang Sang asigi wangang loi Dr. Bhaskar Gupta na phongdokhi Silchar Medical College 131 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন আইসিইউতে 77 জন পেশেন্ট আছেন এবং কোভিড ওয়ার্ডে 54 জন পেশেন্ট আছেন ভেন্টিলেটর সাপোর্টে 14 জন পেশেন্ট আছেন এবং অক্সিজেন সাপোর্টে 102 জন পেশেন্ট আছেন গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 19 জন পেশেন্ট কোভিড নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং 20 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন গত 24 ঘন্টায় 7 জন পেশেন্ট কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভর্তি হয়েছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 16টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটি-পিসিআর 25টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে কোভিড উপসর্গে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 3 জন COVID-19 media bulletin gi matungina Assam da ngarang mioi 3,993 gi masada COVID positive oibe thangnaki positive oibe gi chang chada 2.2 ama oire positive oikiba sing adugi manungda Kasar jila dagi 195 Hailakandi jila dagi 33 aduga Karimganj jila dagi mioi 30 gi masada positive oibe thangnaki Layang chathaduna leiriba active case ki masingna 1,000 subna kunma thoini
Assam da ngarang nauna miyoi nifu laichar asina sikhibaga loinana sikhibagi apunba masing lising mari chamaga mudra nipan sukre. Bharat ki haksel amasung yaipa yumba loisangi ngarang thokiba paugi matungina haukiba pungkun marida leibak asida laichar asina ngarang sikhibagi masing lising amaga chatruka nifu teret oiki. Aroibada maroiba pau amukhanna Assam da high school amasung higher secondary mahiroi singi mark evaluation gi matangda mihut mapan na saba awangba thaki committee ani semkhre. Curfew thugai bani haiba police na phajiluba mioi ama sikhibaga mari lenana Silchar Rongpur da irang thokre. Rahul Gandhi gi mapok numita ngarang Jiribam Congress ki maigedagi hand sanitizer hidak langthak na chingba potlam kaya yanthokre. Leibak asigi maming leireba lamjeloi flying sick Milkha Singh leikidre. COVID ki ahum suba wave thunglaraba yai haina AIMS ki chief na phongdokre amasung Assam da ngarang nauna mioi lising ahum ga changma ga humbudrama thoi COVID ki anuba case thengnakre. Laichar asina ngarang mioi nifu sikhibaga loinana sikhibagi apunba masing lising mari chamaga humbutra nipan sukre. Lakipur online YouTube channel gi khomjinba pau sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare.